Metse ke bona hore o re beile live. Okay. Moya Khabane wa Sesotho Sermons and Programs ntumelle letsatsing lena le letle sabateng e ntle ya Ntate Modimo ko dumedise ka lebitso le letle le leholo la Morena le Mmoloki wa rona e leng Jesu Christ. Ke rata hore ke re tsatsing lena la kajeno re na le moruti wa rona Ntate Letseli yeo ke tla bua ka ena ha khutshwanyane, mme pele ke tla etsa jwalo ke kopa fela hore ke o lebohe wena Ntate Thapelo Letiti ka mosebetsi o motle o seng o qadile ka ona ka taba tsa pina e ka sitana le yona thuto ya bana. Re lebohile haholo moholo wa rona. Jwalo ka ke supile kajeno re na le Ntate Moruti Tankiso Letseli haeba ke nepa mabitso moruti wa ka, mme he ke kopa hore ntate o dumedise babuhi ba tshebeletso ena. Ke dumedisa phutheo yohle e kopaneng tulong tse fapaneng, kutlule hore ba bang ba kopane leqepheng lane la Facebook, ba bang ba kanaleng ya YouTube, le bona ke re Modimo ba hlonolofatse ha re tla re rabelane lentswe la hae mmoho. Ke le dumedisa kaofela. Ke a leboha ntate, mme he ke supe hore babuhi ba rona re a tseba re be re bua le lona re se re batla re ka gare le tletse lefatshe lena la Ntate Modimo. E ka ba hona mona mo ke leng teng Lesotho, e ka ba ka mono ka Afrika Borwa, e ka ba mafatsheng kwana ke a tseba re be le babuhi ho hlaha bo Britain kwana, jwalo kaofela wa lona ruri re a le amohela mme re a le dumedisa. Moruti Tankiso Letseli e se le lemo tse ngata a sebetsa e le moruti, mme tshebetsong ya hae ya boruti o ile a tshwara tshebetso mafapheng a mangata a bapala karolo tse ngata. Eo nka buang ka yona gore o kila a okamela conference ya TOC, mme motsotsong ona ha re bua ke morupedi mane sekolong se seholo sa Helderberg o rupela baruti hona teng, mme ka nnete re motlotlo re le ba Sesotho Sermons and Programs hore re be le yena kajeno. Mme ke ithutile hore o tla tsitsa bukeng ya Mateu kgaolo ya 25 a shebane hantle le setshwantsho sa baroetsana ba leshome. Mme he kempe he jwalo ka mehla ke supe babuhi ba Khabane hore re bolelleng dipotso tseo le nang le tsona ka hore le dingole mane leqepheng la rona la Facebook, e le hore ha nako e dumela re tle re le balle tsona, e re ha re di bala ebe re fa moruti monyetla wa hore a di arabele. Mme hape le ba nang le dikopo tse kgethehileng tsa thapelo re kopa hore le etse jwalo le di beha hona leqepheng la Facebook mono, e le hore re tle re tswele pele re rapeleng, re rapedisaneng, re rapellaneng. Mme he ntle le ho ala leleme phate ntumelleng ke mpe ke etse thapelo e tla thola mosebetsi wa Ntate Letseli. Ha re etseng thapelo. Modimo ya motle, Modimo ya matla, Modimo e moholo, Modimo o phelang. Ntate Modimo re itlaleha ho wena motsotsong wa jwale, e se hobane re utlwa eka re lokela ho feta ba bang Modimo, empa e le hobane re tseba hore tshepo le pholoho le lehlonolo tseo di beileng ho Jesu Kriste ke tsona tse re etsang hore re lokelehe ke ho. Motsotsong wa jwale Modimo wa rona re kopa tshwarelo ya dibe, mme ha ho tla thakgoa tshebeletso ena re tla o fumana thero ka moruti Letseli, re mo beha wena ka tsela e kgethehile Modimo wa rona, hore dula maikutlong a hae, dula dipounameng tsa hae, dula mmeleng wa hae ka kakaretso Modimo wa rona, hore tsohle di sebetse hantle o latela morero le thahasello ya hao o le Modimo wa rona. Mme ntate ditaba e be tsa hao
yena e be fela sesebedisuwa. Ha e le bohle re dumelle dipelo tsa rona di be malala-a-laotswe ho nka ditaba tsena mme re di kenye tshebetsong, hobane le dinako di a dumela. Re a kopa ke hona ka lebaka la lebitso le letle, lebitso le leholo la Morena le mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. 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 Moruti wa ka, nako yane e fihlile ya hore he o dumelle hore ka nnete o mathe ka ditaba tsena. Ntate Modimo a be le wena. Amen. Ke a leboha ntate, ke a leboha haholo. Ha re tla re qale tshebeletso ena, re tla bala bukeng ya Mateu. Bukeng ya Mateu ke kgaolo ya 25. Re bale temaneng ya pele ho fihlela temaneng ya 13. Mme ke ne ke mametse ha mme Mama Shitisho a qoqa pale ya bana, a qoqa ka sona setshwantsho sena. Ke a leboha mme Mama Shitisho o skokwile ha monate ka Sepedi, ka puo e monate ya Sepedi. Le nna ke tlabe ke tlo sebedisa yona tsela e, ke tlo sebedisa Sesotho nna. Ha re yeng bukeng ya Mateu ke kgaolo ya 25 kapa Mateu kgaolo ya 25, re bale temaneng ya pele. Re qale ho bala temane ya pele. E baleha tjena yona, e re mohlang o mmuso wa lehodimo o tla tshwana le baroetsana ba 10 ba nkileng dilampi tsa bona, ba tswile ho kgahlanyetsa monyadi, temana bobedi. Ba bahlano ho bona e be le ba bohlale, ba bahlano ba bang e be le mawatla, temana boraro. Mawatla ha nka dilampi tsa ona, ha ka a dinkela oli, temana ya bone. Empa ba bohlale ba nka oli dipitseng tsa bona ha mmoho le dilampi tsa bona, temana bohlano. Jwale ka hobane monyadi a diehile, ba otsela bohle ba robala, temana botshelela. Ya re bosiu bo boholo ha etswa mohuo, ha thwe bonang monyadi ke eo, tswang le mokgahlanyetse, temana bosupa. Ya ba baroetsana bao kaofela ba tsoha, ba lokisa dilampi tsa bona, temana borobedi. Mawatla a re ho ba bohlale, a ke le re qhatsetseng oli hobane dilampi tsa rona di a tima, temana ya borobong. Empa ba bohlale ba araba ba re tjhe, e keke ya lekana rona le lona. Yang ho bao e rekwang ho bona le ithekele, temana 10. Ba re ba sa ya ithekela, monyadi a fihla. Mme ba itukisitseng, ba kena le yena bohading, mme ha kwala monyako, temana 11. Baroetsana ba bang ba nto fihla, ba re morena, morena re bulele, temana 12. Empa a ba araba a re, ka nnete ke re ho lona, ha ke le tsebe. E ka Modimo a ka hlonolofatsa pale ya lentswe la hae, mme a jale dipelong tsa rona, e hole, e re tsatsi le leng ha Jesu Kriste a tla ho tla kotula, a fumane kotulo e kgolo ka baka la lentswe la hae. A ke re etseng thapelo e kgutshwanyane pele re hlalosa setshwantsho sena. Morena, re kopa hore o be le rona, re hlonolofatse hobane re batho ba nama, re batho ba Adama, re bana ba Adama, re wetse sebeng. Ka hore morena re batho ba nama, ha re utlwe taba tsa moya. Re kopa o re fahlolle hore re bone taba tsa moya. O re tutubulle kapa o lokise tsebe tsa rona, re utlwe taba tsa moya. E re tsatsi le morena ha o tla, o re pholosetse mmusong wa hao o tlang. Ke a leboha hobane o utlwile thapelo ya rona, hobane o itse ha re kopa re tla fuwa. Tsena tsohle re di kopa, hape re beha lebitso la Jesu Kriste hodima thapelo tsa rona. Amen. Hobaneng ha Jesu a ile a sebedisa setshwantsho se tshwanang le se? Hobaneng a ile a ruta ka setshwantsho? Ho no etsahetseng hore Jesu Kriste a ba rute ka setshwantsho? Ha o kgutlela Bibeleng ya hao, o bala kgaolong ya 4 le kgaolong ya 23, o tla fumana hore Jesu Kriste
ho na le ntho e neng e ileng ya etsahala, e ileng ya mo etsa hore a sebedise setshwantsho sena sa baroetsana ba leshome ho araba potso kapa ho hlalosa se ileng sa botswa ke barutwa ba hae. A ke re shebeng hore na ho ile ha etsahalang. Jesu Kreste re mo fumana a le tempeleng. Ha le tempeleng mole o qoqa le bafarisi. Ha ntse a qoqa le bafarisi, Jesu Kreste wa ba kgalemela hobane bafarisi ba ne ba furalletse dithuto tsa modimo tse neng di rutwa ke testamente ya kgale, mme ba sebedisa tempele ka tsela e sa tshwanelang. Jesu Kreste ba kgalemele a re ho bona, kgutlelang mangolong, kgutlelang etsang thato ya modimo, tloelang ho etsa ntho e le etsang eo. Le bona ba phisane le yena, ntho tsena kaofela di etsahala tempeleng. Yaba Jesu Kreste ha ntsa ba kgalemela, o qetella sa buile mantswe a boima ho bona, a re ho bona, re fumana mane kgaolong ya 23 temaneng ya 33. O qetella itse ho bona, dinoha madinyane a marabe le ka phema kahlolo ya dihele jwang. O re Jesu Kreste ho bona, ke lekile ho bua le lona, ha le utlwe, le tshwana le madinyana marabe, kahlolo ya tla mme le tla e phema jwang le sa mamele tjena. Jesu Kreste o qetelletse a etsa boprofeta yona kgaolong eo ya 23. O qetella profeta a re, Jerusalema, Jerusalema, ya bolayang baprofeta, ya tlepetsang ka majwe ba rongwang ho yena. A tswele pele a re ho bona, ke ratile hangata hakakang ho bokella bana ba hao, jwale ka kgoho e bokella ditsuonyana tsa yona tlasa mapheo a yona, empa lona le hanne. Ha qetela temaneng ya 38 hona kgaolo ya 23 eo, o re ho bona, bonang ntlo ena kapa yona tempele ena e tla sala e le lesupi. Ke dintho tse etsahalang pele Jesu Kreste a ruta ka setshwantsho seo. Ha qeta Jesu Kreste le barutwa ba hae ba tswe ka hara tempele, e re ha ba tswa, barutwa ba hae ba re, Jesu Kreste re utlwile ha ntso phisana kapa o ngangisana le bafarisi le bangodi, re utlwile ha o no etsahala taba tseo, re utlwile le ha o no bua ka tempele ena, empa re leka ho hlalosa, re batla ho hlalosetsa hore tempele ena e hauwe ka ditheko tse phahameng, le hore e nkile nako e telele pele ba e qeta. Yaba Jesu Kreste o re ho bona, le nkutlwile ha ne ke profeta, ke re Jerusalema, Jerusalema, ka baka la ntho tseo di entseng ho tlepetsa baprofeta, ho bolaya ba neng ba rongwe ho lona, ho le kgalemela. Le utlwile na ke tjho jwale, ke ile ka qetela ke itse ntlo ena ya lona, tempele ena e tla sala e le lesupi. Ha bua jwalo, o na bua ka nako e tlang. Yaba Jesu Kreste o qala ba hlalosetsa, a qala a hlalose kgaolo ya 24, a re ho bona, ho na le ntho tse ngata tse tlang ho etsahala pele ho phethahala boprofeta boo. Ha qeta Jesu Kreste a re, ha o phethahala, a re ke tla bua ka bona boprofeta bona ba kotlo ya Jerusalem, empa hape ke tla le ruta ka dintho tse tlang ho etsahala pele ke kgutla, pele nna Jesu Kreste ke kgutla. O qoqa taba tseo le bona a tswa tempeleng, le bona ba qeta hore ho yena, morena wa tseba tempele ena re sebedise ebile theko e phahameng, e nkile nako itse. Jesu Kreste a re, ho tla nako eo le ke keng la fumana lejwe le dutse dima lejweng le leng. Ka mantswe a mang, Jesu Kreste o re tempele ena eo le ikgantshang ka yona e tlo heletswa ha nako e fihla. Ke ba dula ba mamela Jesu Kreste ha ntsa bua. Yaba Jesu Kreste wa ba hlalosetsa ho kgaolo ya 24. Kgaolo eo kaofela Jesu Kreste o bua ka ntho tse ngata, e nngwe ya tsona buang ka yona o re ho bona, efangedi ena ya mmuso e tla bolelwa lefatsheng lohle, e tle be bopaki ho ditjhaba tsohle, mme e tla ba hona bofelo bo tlang. Jesu Kreste o re ho bona, pele ntho tsena kaofela di etsahala, pele ke kgutla, ho tlo etsahala hore efangedi ena ya mmuso e tsamaye lefatsheng lohle. Ha qeta a re, empa ha efangedi ena e ntse e tswela pele e tsamaya,
ho na le ntho tse pedi tseo Satane a tlang ho di etsa, e mobe kapa diabolose tseo a tlang ho di etsa. A re ho bona o tla sebedisa dibetsa tse pedi, ena dibetsa tsena tse pedi di kotsi haholo. Ke Jesu Kriste o hlalosetsa barutwa ba hae. Ha qeta a tswele pele a re ho bona sebetsa sa pele seo a tlang ho sebedisa yena diabolose ke sena. O re Jesu Kriste o tla sebedisa thetso. O re o tla sebedisa thetso. Sebetsa sa bobedi o tla sebedisa ditlhoriso kapa dikotlo kapa mahlomola kapa ho tshwengwa ha batho. O re he Jesu Kriste, hlokomelang, Satane o tlo sebedisa dibetsa tse pedi ha nako e lebile ho tleng ha ka ha bobedi, ho tleng ha Jesu Kriste a bobedi. O tla sebedisa thetso, a ba sebedise le dikotlo kapa ona ho tshwengwa kapa ditlhoriso. Ha qeta Jesu Kriste a ba fe mehlala ya thetso e tla beng e sebediswa ke e mobe kapa ke yena Satane. A re ho tla hlaha batho ba ipitsang baprofeta. Ha qeta Jesu Kriste ba hlalosa a re baprofeta bana ke batla le hlokomeleng ke baprofeta ba bohata. Ha qeta a re ho tla hlaha bo Kreste kapa ka mantswe a mang ho tlo bana le batho ba tlameha ba ipitsa hore nna ke Kreste, le mong a re le nna ke Kreste. Ha qeta a re ho bona hlokomelang, batho bao ke bo Kreste ba bohata, batho ba iketsa jwale ka eka ke nna athe ha se Kreste. Ha qeta a re thetso e nngwe hape o re ho bona ba bang ba bona ba tla etsa dintho tse tshosang, ha ba qeta ba be jwale ka eka ke ho tla ha bobedi ha Jesu Kriste. O re Jesu ba tla etsa jwale ka eka ke ho tla ha bobedi, batho ba tla bona Jesu Kriste a tla kgetlo la bobedi, athe a se yena, ke thetso. Jesu Kriste o re le hlokomeleng he, le hlokomeleng hobane ke le bolelletse. Le hlokomeleng e tla be le thetso. Ha thetso e nngwe hape a buang ka yona o re Jesu Kriste, ba bang ba bona ba tla etsa mehlolo e tshosang. E re le wena o shebile mohlolo wa teng o re jo, ke a qala ho bona ntho e tshwanang le e. Ba etse mehlolo e tshosang, ebe mehlolo ena kaofela hopolang o re Jesu Kriste, le hopole e etseditswe ho thetsa, e etseditswe ho senya mosebetsi wa ka. So Jesu Kriste o buile ntho tse ngata, o buile ka boprofeta ba bohata, o buile ka bokreste ba bohata, a bue le ka batho ba tla etsang hore ebe jwale ka eka ke o tlabedi ya Jesu Kriste, athe ha se tsona. Ho be ho etsahale mehlolo e mengata. Mamelang he, ha eyo ntho e boima jwale ka hore rona batho re a rata mehlolo. Mehlolo ya re tsietsa batho, ra e rata mehlolo. Re rata batho ba etsang mehlolo. Ra rata ho bona mehlolo, ra rata ho latela mehlolo. Empa ke batla ho le hlokomedisa hore le yena ya mobe e leng Satane wa tseba ho etsa mehlolo. Ke batla le mmamedise hantle, wa tseba ho etsa mohlolo. Pale teng e fumanang bukeng ya Exoda kgaolo ya 3, ha Moshe a fihla Egepeta ho ya lokolla bana ba Israele, a rongwe ke Modimo. Modimo a itse ho yena, ha o fihla teng, ha ba o botsa hore ke mang Modimo a batlang ho lokolla ba Israele, o re ho bona ke Modimo, hape o ba bontshe mohlolo. O nke lere la hao o la akgele fatshe. Ya ba Moshe o etsa jwalo. Ha ba qeta ho mmotsa, Farao qeta ho mmotsa hore na ke mang Modimo a batlang ho lokolla makgoba ka. Moshe a nka lere la hae a re ke Modimo a kgonang ho etsa ntho tse tshwanang le tsena. Ya ba o lahlela lere la hae. Lere la hae la fetoha noha. Ya ba Farao le ba Egepeta le bona ba re lona ra tseba ho di etsa ntho tse tshwanang le tseo. Ha qeta ba tla le bona ba akgela mare a bona fatshe, le ona a fetoha dinoha. E re Bibele noha ya Moshe ya kwenya dinoha tse kaofela tse ding di entswe ke batho ba Egepeta. Ke ena ntlha ke lekang ho etsa kore re ska ra qhekanyetswa kapa ra thetswa
ke mehlolo, hobane le yena diabolose kapa Satane o kgona ho etsa mehlolo. Re tla ithusa kang, re tla ipata kae he? Temana e re, ha o bala bukeng ya Johanne kgaolo ke ya 8, temana ke ya 32 e re temana eo ke mantswe a Jesu Kriste ao, o re le tla tseba nnete, mme nnete e tla le lokolla. Hlokomela hore e reng? E re le tla tseba nnete, mme nnete le tla lokollwa ke nnete. Ha e re le tla bona mehlolo, le lokollwe ke mehlolo. E re ntho e lokollang ha se mehlolo, hobane le Satane o kgona ho etsa mehlolo. Empa Satane ha kgone ho bua nnete, ha kgone ho etsa nnete, ha kgone, hobane mosebetsi wa hae ke thetso fela. So ha kgone ho etsa nnete, o kgona ho bua leshano fela. Letshwao le bontshang hore bana ba Modimo ke ha re dutse nneteng ya hae. Ke kopa le hlokomele ntlha eo, se ra tsietswa ka parafrikanya ke mehlolo. Ntlha e nngwe ya bobedi e leng Jesu Kriste a bua ka yona, o ile a re ho tlo bana le dithoriso tse ngata. Re buile ka thetso e kgolo e tla beng e sebediswa ke Satane. Ra be ra bontsha le thetso eo e tla iponahatsa dinthong di feng, ho ba profeta ba bohata, ho bo Kreste ba bohata, le batho ba tlambe ba etsa ebe jwale ka ke o tla bedi ya Jesu Kriste, le ka mehlolo e mengata. Ke dithetso tse tla beng di sebediswa ho ya ka kgaolo ya 24 ya buka ya Mateo. Ya bobedi ntlha Jesu Kriste a ileng a bua ka yona, o ile a re o tlo bana le ditlhoriso kapa dikotlo kapa mahlomola kapa ho tshwengwa ha bana ba hae. Ho tlo bana le ho hloriswa. Ho hloriswa ho tla beng ho qala ho etsahala. Ho utlwisana bohloko ebe ntho e tla beng e qala ho etsahala. Ebe bohloko hona, mamelang he badumedi. Ditlhoriso kapa ntho tse bohloko di ferekanya le tumelo ya motho. Ha o kula o ba tlasa kgatello e bohloko e tibileng, ka nako nngwe ka be wa etsa diphoso wa nahana hore e re ke lo botsa bathong ba bang, ke tlohe nneteng, ke lo bona hore na nka se fumane thuso kae ha o le boima. Le a e hopola pale ya Jobo. Jobo o ile a ba nka qeto ya hore ditlhoriso kapa ho lahlehelwa kapa ho hlokahallwa ke bana, ho lahlehelwa ke maruo a hae, le hore a ba kule mmeleng, di tswa ho Modimo. Athe o na sa tsebe hore kaofela dintho tseo di tswa ho Satane. O ile a ba bona lehadima, a ba re ke bone mollo o tswang lehodimong. Athe e ne le mollo kapa mohlolo e entsweng ke Satane. Ya hopola hore Jobo o ile a hlaselwa ke Satane. Ntho tsohle tse neng di etsahala ho yena di ne di tswa ho Satane. Buka ya Jobo hape e re rutile hore dintho tse mpe tsohle, ho hlokahallwa ke bana, ho bolaya bana ba rona, ho lahlehelwa ke ntho tse re nang le tsona, ho kula, ntho tsohle tse mpe di tswa pelong le matsohong a Satane. Re ithutile yona bukeng ya Job. O re Jesu Kriste he, ho tlo bana le ditlhoriso tse bohloko tse mpe. Satane he o sebedisa dibetsa tseo tse pedi tse ileng ka bua ka tsona. Sebetsa sa ho thetsa. Mamelang he, thetso ha se leshano. E re ke hlalose tabene, thetso ha se leshano. Thetso ke nnete e sa phethahalang, kapa ke ha Satane a nkile nnete e nyane a e tswakanye le leshano. E re kwetsetse mohlala, tsatsi le leng o re ho Jesu Kriste, ha o ka nkgumamela, ntho tse kaofela ke tla o fa tsona. Jesu Kriste o re pale o re fumana Mateo kgaolong ya 4, o re Jesu Kriste nkekebe ka o kgumamela. Bebele e re, lentswe la Modimo le re ke kgumamele Modimo fela, e seng motho. Ha bona hore o hlwelile, a leke nngwe hape, a re mamela he, wa bona jwale ka ha o le hodima thaba, ha o ka tlolela fatshe, Modimo tla romela mangelo a hae hore a o tshware pele o wela fatshe. Yaba Jesu Kriste o re
temana e re o ske ba wa leka modimo wa hao, ska ba leka modimo wa hao. And ha Satana ntsa buela ntsa e ne re ha qala polelo ya are ha o le mora wa modimo etsa tjena ya ba mo Jesu Kriste bonang hore motho ena a dumele hore ke mora modimo ka mantswe a mang ke bua le sera mona, empa Satana itse ho yena jwale ka ho le hodima thaba, jwale ka ho bele hodima thaba ha o ka tlola leoto la ha le no fihla fatshe mangelo ya modimo a tla o tshwara hore o ska wela fatshe. E teng temana e tshong jwalo. Satane una bala temana empa no sa e bale kaofela. Temana teng e re ha o wa e le hore o mamela ditaelo tsa modimo, maoto ao ha no wela fatshe, modimo o tla romela mangelo hore ao pholose. Satane ha e kenye tulo ele e reng ha o mamela ditaelo tsa modimo, modimo o tla o sireletsa. So Satane o bala fela karolo e nngwe ya temana, ha e bale kaofela ha yona. Ke thetso, ko nka nnete ha o qeta o tlosetse ding tse tsamayang le nnete eo, kapa ho tswakanya leshano le nnete. Jesu Kriste o re di hlokomele ntho tse tshwanang le tseo. Mashano a mangata batho ba bala Bibele a qeta ba e hlalosa ka tsela tsa bona. So Satane tlo sebedisa dibetsa tse pedi tse kotsi e leng thetso le ditlhoriso. Ha o hana ho thetseya, o tshwarella kapa o nka maoto a hao a behe, o nka lentswe la modimo e be tsela eo ntho tsa o di etsang ka yona. Ha ntho e fihla yona o re ke a utlwa ntho e buang ka yona empa ke batla ho sheba hore na lentswe la modimo le reng ka taba eo. Ha o tshwarelletse lentswe la modimo, Satane wa bona hore ha ke kgone mo kgelosa yena, o ya sebetseng sa bobedi a sebedise ditlhoriso. Itse ha bona hore ha kgona ho kgelosa Job, yaba o hlasela mmele wa Job. Ha sa kgona ho hlasela tumelo ya Job, a hlasela nama ya Job kapa mmele wa Job. Satane o sebetsa jwalo he. Jesu Kriste o ila o re he ha nako e ntse e tsamaya pele ke tla ke yana matshwao a tlabeng a bontsha hore ke atametse. Hlokomelang dithetso, hlokomelang ditlhoriso. Ka nako nngwe ditlhoriso di ba bohloko ho di ferekanyang le ba Kriste. Jesu ke dintho tse etsahalang pele Jesu Kriste a hlalosa setshwantsho sena. Ha qeta ho ba qoqela setshwantsho seo, ha qeta ho ba hlalosa dintho tse tlabeng di etsahala pele Jesu Kriste a tla, ba botsa he barutwa ba hae ba re, hei, o qoqile taba tse boima, re utlwile ha o qoqa ka dithetso, re utlwile ha o qoqa ka mehlolo e tlabeng e etsahala, re utlwile ha o qoqa ka ditlhoriso tse tshosang ha re ya re lebile bofelo ba nako. Re tla tseba kang kapa re ka etsang ho itukisetsa taba tseo tse tshosang tseo? Re ka etsang ho itukisetsa mo? Barutwa ba qetella ba botsitse potso ha qeta ba qoqela taba tseo. Ba re bona, re ka etsang ho itukisetsa hore re se ra kgeloswa ke thetso, hore se ra sisinywa ke ditlhoriso? Re ka etsang? Jesu Kriste o ba qoqela ditshwantsho. Setshwantsho sena he sa baroetsana ba leshome, setshwantsho sena se arabela potso e reng re ka etsang ho itukisetsa ho tla ha hao? Re ka etsang ho re itukisetse hore se ra thetswa, hape re se ra tsuputlwa ke ditlhoriso? Re ka etsang? Jesu Kriste o qoqa setshwantsho sena. E ne se sona fela setshwantsho sa qoqileng ka sona. Ho na le ditshwantsho tse nne tse ileng a bua ka tsona, empa rona re tla sheba sena sa baroetsana ba leshome. E re ke tjho hore ke difeng. Ya pele o buile ka ntho tse hlano. Ya pele o re ha le itukisetsa dintho tse tlang, le se ke la nna la beha nako la reng ka tsatsi le itseng, ka hora e itseng Jesu Kriste wa tla. Jesu Kriste e se ke la beha nako, lona fela nkemeleng ke tla be ke kgutle. Se ke la beha nako bane le tla nne le re le beha nako ha ke sa fihla pelo tsa lona di kgobehe matshwafo. Se ke la beha nako. Ya bobedi a ba etsetsa setshwantsho sa mohlankana ya kgopo.
morena wa hae wa tsamaya o mo siya le mosebetsi o re ke kopa o nhlokomele basebetsi ba ka, ha ke kgutla ke tla o neha moputso ka baka la mosebetsi o motle tlabeng o entse. Yena o sala a utlwisa ba bang bohloko, a etsa bokgopo ho bona. Tshwantsho seo se ruta hore tsela nngwe ya ho emela ho tla ha bobedi ya Jesu Kriste ke ho hlokomela le ho tshwara batho ba bang hantle. Setshwantsho se seng hape sa hore na le ka etsang hore le emele ho tla bobedi ya Jesu Kriste ke se re tlo buang ka sona sa baroetsana ba leshome. E re ke fete ho sona ke ho se seng hape seo Jesu Kriste a ileng a bua ka sona. Hape o bua ka ditshwantsho, ka setshwantsho sa ditalente. La hopola ditalente, batho ba bararo, o mong fuwa talente tse tharo, o mong fuwa tse pedi, o mong fuwa talente e le nngwe. Ha kgutla morena wa bona kapa monga bona o batla ho tseba rona ba di atisitse na ditalente tseo, la e tseba pala teng kaofela. Le yona pale eo e ruta ka hore e arabela potso e reng re ka etsang ho itukisetsa hore ha Jesu Kriste a tla a re fumane re lokile. O re Jesu Kriste tshwantse a le fumane le sebedisa ditalente tsa lona, mme le di hodisa le di ngatafatsa. Se seng setshwantsho ke setshwantsho sa modisa sa dinku le dipudi. La hopola modisa ya kgethang dinku tsa hae a di kgethe ho dipudi. Ha qeta setshwantsho seo se ruta hore ha re le mo lefatsheng tshwantse re hlokomele batho ba leng dipetlele, tshwantse re hlokomele batho ba leng tjhankaneng, tshwantse re hlokomele batho ba kulang, tshwantse re hlokomele batho ba senang dijo, ba hlophehileng, kapa batho ba senang malapa. Ke ka hoo Jesu Kriste a reng ba tla botsa rona re ile ra o hlokomela neng. Jesu Kriste a re ke ne ke nyoruile la mpha metsi, ke ne ke lapile la mpha dijo, ke ne ke hlobotse la nkapesa, ke ne ke le motho ya tswang tulong tse fapaneng mme lang amohela metseng ya lona, ke ne ke kula ke le sepetlele mme lona la ntjhakela, ke ne ke le tjhankaneng ke tshweru la tlo ntjhakela. Ba re bona di re dinkwa di botsa harao ke ne nako e o le moo, hara ka ra bona o le moo. A re yena araba nako ele ha ne le tjhakela batho, nako ele ha ne le thusa batho, nako ele ha ne le etsa ntho tse ntle, ne le di etsa ho nna. Ka mantswe a mang Jesu Kriste o re bona tsela e nngwe ya ho emela kapa ho lokisetsa ho tla ha Jesu Kriste ko hore le hlokomele batho ba bang. Mamelang ha re eng setshwantshong sela se leng ra bua ka sona sa baroetsana ba leshome, setshwantsho sa baroetsana ba leshome, ke ile ka e bala kgaolo ya teng, empa ke batla ho le hlokomedisa dintho tse ding tsa bohlokwa setshwantshong sena. Hona le ntho tsa bohlokwa tse ke ratang hore le di ele hloko setshwantshong sena. Ya pele monyadi o ile a dieha. Ho dieheng ha monyadi ho ile a etsa hore batho ba otsele mme ba be ba robale. Mamelang nakong tsela tsa nako ya Jesu Kriste, nako ya barutwa ba hae, nako ya Bebele, manyalo a teng, monyadi ho no etsahala hore ka nako ngwe thole hore o tswa tulong e hole, ka nako ngwe a nke beke tse pedi pele a fihla bohading. Jwale batho ba mo lebeletseng tshwantse ba dule ba itukiseditse, ba dule mo a ba fihlo, bana ba tsebe hore o tlo fihla ka jeno kapa o tlo fihla hosane kapa o tlo fihla ka mora beke tse pedi. Tshwantse ba dule ba mo lokiseditse. Mara hlokomela ho dieha e ka ene sephoso hobane monyadi o ile a dieha le yena. So ho dieha kgaolong ena setshwantshong sena ha se phoso, o ka nna dieha fela setshwantshong sena. Ntlha bobedi, hlokomela hore ho thwe baroetsana ba leshome ba ile ba robala, kaofela bona ba ile ba robala. Ba bohlale ba ile ba robala, le bale ba mawatla le bona ba ile ba robala. Jwale ho robala e ka ha ona phoso mona hobane ha monyadi a fihla ha ka ba lwantshetsa ho robala hobane le yena o ile a dieha. So ho robala ha se phoso, ha se phoso ho robala setshwantsho sena. Ntlha enngwe ya boraro, e nngwe e tshosang ke hore ha se ba tsohile seo ile a utlwahala moruo, monyadi a sa fihlile bohading, baroetsana ba mawatla ba re ho ba bohlale. Temane tse ding di re ha di sebedise bohlale, di sebedisa ba masene.
ba ba mawatla ba bahlano ba kopa ba bang ba re kopa le re qhatsetse oli ya lona hobane ya rona e fedile. Ba arabela bana ba masene kapa ba bohlale ba re ha re kgone ho lefa hobane ha re ka re a le qhatsetsa ha re no kgona, e tla re fella le rona. Ka hoo tsamayang lo ithekela ya lona. Mamela hee, setshwantshong sena kona fela mona moo re sa tlamehang ho qhatsetse batho. Mona ha o qhatsetse motho, wa ipatlela ya hao. Oli ha e qhatsetswe. Ka mantswe a mang, ho sa abele ba bang ho lokile setshwantsho sena. E seng tulong tse ding, setshwantshong sena fela. Eka le monyadi ha fihla, ha ka ba bona phoso, bale ba sa kang ba qhatsetsa, ba bohlale, ba soka ba ileng ba hana ho qhatsetsa ba bang. Jwale ho qhatsetsa ho sa qhatsetsane ho lokile mona. E nngwe ya bohlokwa, ke kopa le hlokomele. Le a hlokomela hore baroetsana kaofela bona e ne le baroetsana. Kaofela bona e ne le baroetsana. Empa ba bahlano ba bona ho ke baroetsana ba bohlale kapa ba masene. Ba bang bona ke baroetsana, empa ke baroetsana ba mawatla kapa dithoto. Bibele tse ding, tlhaloso tse ding di re e ne le dithoto. Ke baroetsana empa ke dithoto. Borwetsana ba bona ha ba ka ba thusa hobane ba ile ba kwallwa ka ntle. E ka taba e ne se borwetsaneng, e ne le oling. So borwetsana ba bona ha ba ka ba thusa. E nngwe ntlha ya bohlokwa ke oli. E ka oli ke yona ntlha ya bohlokwa kgaolong ena. Hobaneng? Hobane ba keneng ka tlung, ba ileng ba tsamaya ba lo amohela monyadi, ba ile ba bulela monyako, mme ba kena, ba tshwere oli ele e ba tlileng le yona. Bana ba ileng ba hana ho qhatsetswa, ha thwe ba tsamaye ba lo ithekela ya bona, mme ba ile ba reka oli ya bona. Ha ba kgutla, ba fihla ba kokota monyako, ba re morena re bulele. Ya ba morena o re ho bona, tsamayang ha ke le tsebe. Now hlokomela hore ba ile ba tsamaya hobane bana ba bang ba ile ba hana ho ba qhatsetsa. Ba tsamaya ba lo reka oli, ba e rekile, ba kgutlile le yona oli se le teng, mabone a bona kapa dilampi tsa bona di kgantshitse. So morena o re ho bona, ha ke le tsebe. Bale ba bang ba na le oli, ba e sebediseditse ho kgantsha dilampi tsa bona. Bana le bona ba e rekile ya bona, mme ba kgantsha ka yona. Eka le rekuweng ha e amohelehe moreneng. Lentswe la Modimo he le ruta hore oli ke moya o halalelang. Ka oli ha re kgone ho qhatsetsana. Wena kapa nna, wena tshwantse o bene le moya o halelang ka wena. Tshwantse o amohele e re le ha o robala o emetse ho tla ha bobedi ya Jesu Kriste. Ha o ile wa kgathala o robale, empa ha o thwe Jesu Kriste ke yena wa fihla, le wena a o fumane moya o halalang o ntso le teng, o ntso na le oli ya hao. Empa ha fihla a fumane oli e le siko, eka le rekuweng ha se yona, hobane ba ile ba lo e reka, ba tla le yona, ba hana ho amohelwa. E ne se ho fihla lata, e ne se ho robala hobane monyadi le yena o ile a fihla lata. E ne se ho robala, e ne se ho etsa le ka phoso e ne le siko ho robaleng, phoso e ne le siko ho tseleng, phoso e ne le siko ho haneng, ho qhatsetsaneng oli. Le hore ba tsamaye ba lo e reka, ha ba lo reka oli le, e ka le oli eo e ne se yona le yona. Ka mantswe a mang, oli ha e rekiswe, ke mpho, hobane e rekuweng ha se yona ho ya ka setshwantsho sena. Setshwantsho sena se ruta hore, jwale ka tse ding di ruta, se seng se ruta ka ditalente, se seng se ruta ka hore ha re emetse o tla bedi Jesu Kriste, tshwantse re thuse ba bang, ba leng ditjhankaneng, ba leng dipetlele, ba senang dijo, ba nyorilweng, ba e leng baeti re ba amohele, e re etse mesebetsi e metle. Sa ditalente sona se ruta hore ditalente tseo Modimo a re fileng tsona, o re felletse hore re itukisetse ho tla ha bobedi ha Jesu Kriste. Setshwantsho sa mohlankana ya kgopo
sona se re ruta hore tsela e nngwe ya ho emela kapa o itukisetsa ho tla ha Jesu Kriste ke hore mosebetsi o Modimo a re fileng ona hore o etse, ho hlokomela batho, ho hlokomela seo Modimo a re fileng sona, ho ba boqhoku bo Modimo a re fileng bona, re boetse ka bokgabane. Ske ra qetella re le batho ba kgopo, re sebedisa ntho tsa Modimo, re sebetse bokgopo, hobane ha kgutla o tlo fihla re fe kahlolo. Empa ya bohlokwa ke ena ya moya o halalelang. E re ha Jesu a kgutla, o tlamehile a re fumane re na le moya o halalang. Re o fumana jwang he moya o halalang? Moya o halalang o tla ho rona jwale e le ha Modimo a arabela dithapelo tsa rona. Tshwantse re kope hore moya o halalang, hobane ra hopola hore pele Jesu Kriste a tsamaya, o ile a re ho rona, o ile a re ho barutwa ba hae, ke a tsamaya, ke lo lokisetsa tulo, mme ke tla boela ke kgutla, empa ke tla le siya le moemedi ya tshwanang le nna, ya tlang ho le kgothatsa, ya tlang ho le ruta, ya tlang ho le bontsha dintho tsele tse ke le rutileng tsona, o tla di hlalosa hore di utlwahale ho lona. Moya o hallang o tla dula ho lona, mme o tla le lokisetsa ho tla ha bobedi ya Jesu Kriste. Moya o hallang re o fumana ka hore re kope, o tla ha re ile ra kopa, ho thwe kopang le tla fumana. Ha re ra kopa moya o hallang o tla tla. Ha re o ametse, o dule ho rona. E re ha Jesu Kriste a tla, e ka setshwantshong sena, ntho ya bohlokwa hloka ke ho bana le moya wa Modimo ha a fihla. E ne le baroetsana. Baroetsana bo supa ho bana le tumelo e hlwekileng. Ka mantswe a mang, ho tseba nnete ka ho phethahala. Empa nnete fela, moya o halalang o le siko, ha e thuse. Ho tseba nnete, ha re pholoswe ka tsebo, re pholoswa ke Jesu Kriste le ho bana le moya o halalelang ka hare ho rona. Setshwantsho sena se ruta he hore Jesu Kriste wa tla. Tshwantse re itukisetse. Tsela e nngwe ya ho itukisetsa ho tla ha bobedi ha Jesu Kriste ke hore rona kaofela a re fumane re dutse re laolwa ke moya o hallang. Moya o hallang o dutse ditroneng tsa dipelo tsa rona, e le wona o reng kapa ha re nka diqeto, re botse moya o hallang hore na e ka ba qeto ena e nepahetse na. Ha re tlameha re etse dintho, ha re kopa re etsa ntho tse kaofela tse re batlang ho di etsetsa morena, re sebedisa ditalente, re memela hore a tle kgetla la bobedi. Ntho tsohle tse tlabeng re di etsa, ha re di etsa re na le moya o halalelang, ntho tsohle di tla loka, hobane ha Jesu Kriste a tla, eka ke ba nang le moya o halalelang, bao di-oli tsa bona di leng teng. Ene moya o halalang ha o rekiswe, ke mpho eo Modimo a re fang yona. E ka Modimo a ka re hlonolofatsa, a re lokisetse ho tla ha hae. E re ha a tla kgetlo la bobedi, a re fumane re le teng. Ha o bana le mohuo o reng, bonang monyadi o fihlile, bonang. E re ha re phaphama kaofela rona, re phaphame re mo kgahlanyetse. E bohloko ke ena, ha ka fumana re le teng, empa di-oli re sena tsona, re felletswe ke di-oli dilampi tsa rona. O tla re fumana re na le nnete, empa re sena moya o halalelang. Moya o halalang he ha o rekwe, ke mpho eo Modimo a re fang yona pele a fihla. Ha re fe ha sa fihlile, ha sa fihlile sentse le lata, ho so le lata. E ka re thusa, ra kgutlela ho yena, ra tsitsa lentsweng la hae, ra itukisetsa ho tla, hobane ho tla ha hae ke nnete, ho tla etsahala. O kile a tshepisa hore wa tla, mme a tla, a tsamaya a kgutlela lehodimong, mme a re ke lo lokisetsa ditulo teng. O re he, jwale ka ke lokisa ditulo, lona lokisang dipelo tsa lona, e bang le dintho tse tshwantseng le bana le tsona, amohela moya o halalelang ho lona, hore ha ke tla, ha ke fihla, moya o hallang o kgone ho lokisetsa hore ke le kgone ho amohela, ke le fumane le nkemetse, hape ke le fumane le sebetsa, le hlokomela ntho tsohle tseo ke ileng ka le di hlokomela. Ka Modimo ka re hlonolofatsa, a re atisetse ho loka. E re ha a tla kgetlo la bobedi, a re pholosetse moseng wa hae ka Jesu Kriste. Amen.
ha re etseng thapelo. Ra o leboha Morena ka thuto ya hao, re leboha ka lentswe la hao le kgothatsang, le bontshang hore ho tla hao ho se o le haufi haholo, le hore Morena tshwantse re itukisetse jwang, le hore ntho tsohle tse mesebetsi o re fileng yona, ho hlokomela ba bang, ho hlokomela ntho tsa hao, le ho hlokomela bohle ba senang hona, le rona re itlhokomele ka hore re bene le moya o halalelang, re ditalente tseo re fileng tsona, re di sebedise Morena, re di sebedisetse mosebetsing wa hao, ebe tsela eo re itukisetsang ho tla hao ka yona. E re qetellong ha o fihla o re fumane mabone a rona a na le oli, pelo tsa rona di tletse moya o hallang, moya o halallang o rena dipelong tsa rona. Ra o leboha hobane o utlwile thapelo ya rona, le hore o tshepisitse hore ha re kopa ka lebitso la Jesu, dikarabo tsa rona, dithapelo tsa rona e tla ba ee, mme wena o tla arabela hobane Jesu Kriste a le dithapelong tsa rona. Ka Jesu Kriste ra rapela, amen. Moya Khabane, dumelle hape ke lebohe moruti wa rona ka molaetsa o matla o ha ke sheba ke bona maiphihlelo a maholo a ho tlwaela ho hlahlolla ditaba tseno le ha di le ngata fela ebe di kwalleha ka hara nako e kgutshwanyane di bile di hlakile ruri. Ntate moruti, re leboha lehodimo ka bosebeletsi ba hao kajeno. Mehe ke supe hore ha ke a bona e ka ekare re bile le dikopo tsa thapelo, ha ke a bona e ka ekare re bile le dipotso kajeno, me le haeba mohlomong ke ile ka kgibela mane le mane ka ho se bone hantle, ntate Letiti ke a tseba hore o tla nswaya mohlare, a nhlabe malotsana, o ntlhokomedisa hore mohlomong ha ke a elellwa hantle hore potso e bile teng kapa kopo ya thapelo. Mme ke batla hore motsotsong wa ha jwale ke bona taba ke ena, mme Augustina Methuko o re e se ka dipelo tsa rona di ka lokela ho amohela moya o halalelang, re se ke ra ikgantsha ka tsebo fela re hloka moya o halalelang. Taba e matla ruri e bontshang fela rona karete ya hore re tle re kene lehodimo e tla ba mme le Thabisa Queen Rothodi hore re leboha thuto. It is a gift to be a teacher. Re leboha the gift in you ntate. Wow, ke ithutile ruri ka Sesotho se qaqileng, o se utlwisitse ntate Letete, ne ke re ke a hlakisana jwale ka Senyesemane mme o re ka nnete ke mpho ho ba morupedi kapa ho ba titjhere. Re leboha mpho e ho wena ntate, ke a leboha ntate Letete. A ke tsebe na be tse ding di ntse di le teng, ke a bona mme Mahlompho o re amen. Mme Gosale ya re ha ho be jwalo. Ya ba o beetse hore moruti wa ka sabata se setle. Thank you. Ke batla ke na le maikutlo a hore mohlomong di batla di akaretsehile ditaba tseo re neng re di fumane leqepheng leno la rona ho latela thuto ya letsatsi la kajeno. Mme ke batla hore ke nke monyetla ona hore ke lebohe moifo wa heso wa Sesotho Sermons and Programs, e leng yena ntate Thapelo Letete ka meono ka Pretoria. Ke lebohe moholo Seiso Mokuditi o ntsana le rona kwano Maseru, ke lebohe moholo Moribe Lethapa le yena o ntsa le kwano Maseru, e leng moifo o re sebetsang ha mmoho ke ikenyeleditse
hore efankgedi ena ya Morena Jesu e lebe ditjhabeng ka leleme la Sesotho, mme re dutse hodima molaetsa wa manyeloi a mararo a buka ya tshenolo 14 e hlileng e supang hore efankgedi ena e ne ya dipuong tsohle. Ke batla ho ya matabeng ya dipuo fela, ke sekebe ka ya ho dintlha tse ding tse teng temaneng eno. Mme re lebohe moruti wa rona Ntate Tankiso Letseli ya nkileng sebaka kajeno hore a tlo ba le rona, mme a re hlahlolele ditaba tsena. Ona a re fa tsona a le ka mono ka Cape Town sebakeng se bitswang Somerset. Mme ka nnete re lebohile haholo moruti wa rona. Mme ntle le tshenyo ya nako ke tlatla ke etsa thapelo, nka o fa sebaka fela hanyenyane sa hore fela o babaise babuhi. Ke a leboha ntate, ke leboha le dintho tse ileng tsa ngolwa ke le bamemedi ba rona. Ke leboha le monyetla ke ileng ka o fumana, ho bile monate ho nna hore ke be mona. E ka Modimo a ka re hlonolofatsa jwale ka e le letsatsi la Sabata, jwale ka hana hlonolofatsa batho ka Sabata, le rona a re tshelle mahlonolo ao hore le rona ha re qala beke re qale re tshwere mofao. Ke a leboha ntate. Amen. A leboha ntate. Mme ke kopa hore ke hlempe ke etse thapelo e kwalang ditaba tsenana, kapo e reng ke tjhentjhe moruti wa ka hana o laetsa thapelo ha o kwala akere. Ke entse ntate. Amen. Ha ile jwalo ha ile jwalo ke re ke etse thapelo. Ke ne ke batla ebe bonyane ho na le mo la rapela. Haleluya. Ke kopa re etse thapelo. Ntate Modimo re lebohile ka tsela e kgethehileng ka ditaba tsa setshwantsho sena sa baroetsana ba leshome. Re leboha ka manoni ao o re tsotelletseng ona letsatsing la kajeno hore a fihle dikelellong tsa rona. Re kopa tshokoloho ya dipelo Modimo wa rona. Re kopa hore re sebetse ka thata ho tshwara signal ya lehodimo kapa yona signal ya lehodimo, e leng ona moya o halalelang. E le tikete e tla etsa hore ka letsatsi le leng re fele re bone mmuso wa hao. Re beha sebui sa letsatsi ka tsela e kgethehileng hore mo hlonolofatse, mo fe dikatleho tse ngata Modimo wa rona, mme o re boloke ha mmoho le yena tshepong ya nnete ena. Ho tlamahanya ka lerato la hao, o re fe tumelo ya nnete, re tlebe re o fihla moo wena Modimo wa rona o batlang go fihla teng. Re beha mosebeletsi bona ba Sesotho Sermons and Programs o wena Modimo wa rona o tswele pele ho tshehetsa, wa tseba na re ntse re etsang ka morao ka mona ho sebetsa ka thata hore mosebetsi ona o tlo nne o tsitse, o kgone hore le dinako tse tlang o nne o be teng. Lokisa dipelo tsa bohle bao o tla ba fa maikutlo a hore ba tle ba tshehetse hore e tle re ha nako se di phethehile tle ba fele ba etse jwalo. Re a kopa, re a rapela Modimo wa rona hore o be le bohle ba lokelang hore Modimo ba tsebe nnete ena ya hao. Lesedi lena ha le ntse le phalla lefatshe ka ho phatlalla ka dipuo tse fapakaneng, le leba merabeng e fapakaneng Modimo wa rona, le tle le tshwase ba bangata, le ba tshwaselle nneteng ya hao. Ba seng ba ntse ba dumela ba ntjhafatse tumelo, mme ba tsitse ho feta pele. Re a kopa, re a rapela ka lebaka la lebitso le letle, lebitso la mmoleki wa rona le Jesu Kriste. Amen. 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 Ka nnete re lebohile haholo moruti wa ka, re lebohile haholo babui ba batle, re le lebohile ka tsela e kgethehileng ka hore tshehetsa ho fihlela re betseng re kopana hape Sabata se tlang. Ntate Modimo a be le rona bohle. Amen. Amen.